Angithi divorce ayikabi final. Manje lamadoda lawo watshentshayo, lamadoda lawo lokwatshentsha wafaka wakhipha kwenzakalani? Kwenzakalani? Amapha amadoda. Wena umlindile before ucabanga ungenisa amadoda la endlini. Angimlindanga naye nami bengamlindelanga ukuthi azaze kanje. So kusho uyavuma ukuthi uyafaka amadoda. Uyavuma ukuthi uyafaka akunamabhiya. Uyabona nanga Emapejama. Elantuka musi. Icustomer le. Tsholo maisisi ke mang o wa dipijama ne ke monna ka bomatho. Neyimoto phambi kwegate ngo-12. Angithi uthini ukuthi awusangifuni wangistock. So ufebela kwami phambi kwabantwana bami. Phambi kwabantwana bami. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly about Josie Pascoe Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascoe today. So guys, today ke na le maipagana mona. E re ke mo fefela sebaka so rena a ihlalosa lebitso la ke mang le hore why a ngoletse. Motho mo le kae? Sawubona mama kunjani ma? Ngiyaphila nami umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers we Josie Pascoe ukuthi bona kahle kahle igama lakho bani nokuthi wawusibaleni. Okay, igama nguSakhile. Ngihlala la ePhimville. Nginenkinga nomfazi. Ngihamba idivorce nangu umfazi manje sekaphendula indlu yami Gent House. Uthatha ufaka amadoda utshintsha amadoda in and out. So sisamele idivorce ukuthi idivorce be final. Manje mina njengendoda ngiphumile emzini wami. Ukuphuma emzini wami ngicashe khona. Ngicala ngitshelwa abantu ukuthi awufaka amadoda until mina ngizozibonela. So ngizocela nje ukuthi ningincede nje ukuthi ngimconfront ukuthi lento la yenzayo ikiphele. Okay, so motho moholo o wena le mosadi wa hao la divorce ska ha re bu. Ra divorce. Ene molao ha o so mo dumelle hore no aka kena banna aka etsa eng ha o so be finalize hore ntlu ke ya mang go because of ha le so fetsa. Yaba ayikabi final lento le. Samele i-decision ecourt. Mina nje ngoba bengifuna ipeace ngiyangaphuma ngayicashela ukuthi yena asalahlele kahle. Akadumuze till icourt isitshela ukuthi kwenzakalani. So nesikhathi singakanani wena umuntu omdala uziphumele kwakho ucashile? Sesina 8 months yonke. Nabantwana no mama? Sinabantwana abathathu. So makasuka afaka amadoda nani bana batloba le kae? Iyo le ngisuka ngayazi ngoba ngimshiye nabantwana la endlini. Kusho ukuthi yena uyozosichazela kahle masifika ukuthi lento la yenzayo usuka yenza abantwana bakuphi. Yeah, Mothomolo ke bothata Mr. Johnson Lovers. Can you please move? Lovers nna ke tsebe he ntho so wa utlwisisa re bohloko ha ka kang mfana because of ntate ke wa tshoko kena banna and le divorce I so be finalized. Wa utlwisisa hore mara ke mathata. Mfana ibhlungu mara I just want to say mfana before ngiye phambili pick up to you Goodman ngiyakubona umuntu onomoya ophansi for what you did. Akusi noma ubani indoda engathi ibone ngoba uyasho ukuthi wazibonela ngokwakho. Ukuthi kungena amadoda lapho kwakho and uyabo ukuthi ngize la kini kunini ngithe ngithumela abantu abomakhelwane ukuthi bazame ukukhuluma naye bamkhuza akakhuzeki still ene yena o kena bana utlwisisa hore ke tello e kakang so ntwana nna ntho ke iputsang ke yone ke reng ha ke butsa ntate hore bana ba tloa ba le kae because of kana go ngwana Lovers bomme ba le bala ne tle ke re batswadi re na le etsa ntho tse ding bana ba shebile ne ntho tseo di affecta bana ngwana o hola ka yona ntho mo bontshang yona I understand uyangithola so ngiyasho yiko singisho mfana ngithi uHrutman kungomunye umuntu bezokwata ecabangela ingane ecabanga ukuthi le ndoda le iphuma endlini abantwana bami bakhona endlini kube kungomunye umuntu wathatha isibhamoro wathatha iwathwathi wayoyigwaza le ndoda but uHrutman uchoose uthembe thina si Josie Pascoe ukuthi uyabona ngoba sinceda abantu ukuthi naye singamnceda siyathembisa nathi Goodman lapho njengoba usho wena bhuti yabona if bekuyindoda eyi1 mhlawumbe ngizozwa ukuthi hayi bekashawa isithukuthezi manje amadoda uyashintsha nakhona umuntu omdala akifeel hore le hane le yona indoda eyi1 Lovers akiboni wena Mothomolo le sharp akire senzani yes go processing yore so hore tshwantse ke ne banna o etseng a sentho sharp Mothomolo lane ba ka go porine ke nana gore le wena o na le o pore ya but ha o so ka ba le ntho ya go sa ke re ke nke mosadi ke mtlise mo mohaka bane ke na le ntlo I understand ukuphuma ukuthi okay angathi ngiyamfrustrate ngisho ikhaya lami nabantwana be right sesifikile nayi indlu yami singena la okay ayikene kubuka wakhe kanjani kodwa bakhe nakhe kanjani okay mara ba akhila ntlane wait who nice manje sekathatha ikhaya manje uliphendula iGent House no wait sizoyilungisa le case Mothomolo omunye umuntu unamanga leyanamanga ngakhona re kopa kokota Mothomolo ya kokota mfana ona buthatha uyayibo okay tata ithi sonkonkoza thina Goodman gogo gogo umuntu omdala
mara hona le motho ba neng ya go butsa Gogo. le kae Ngiyaphila nene. ke teng motho mo le kopa fela re bue le wena ka montle ha ra tla o tlo tella mama ke a bona makaletse di-camera ne re kopa fela go utlo re tletse Nizeleni? size le ntate monna hao Sakhile kwenzakalani? mama ne re kopa re emele ka kwa re ska ema mnyako please Mama singame emnyango wakho yabo. wa bona Ukuthi kwenzakalani. mina ngokushaya kahle la endlini ukuthi usale nabantwana angithi divorce ayikabi final manje lamadoda lawo watshentshayo lamadoda lawo lokwatshentsha wafaka wakhipha kwenzakalani Amapha amadoda. kwenzakalani Amapha amadoda. Amapha amadoda. uyazi wonke lamadoda lo wafakayo abanye bayangena la ngamabhiya kwenzakalani la emzini wami mara my sis wena hantlentle ha ona banna ba kenang mo ka ntlo ntate after gore ntate a lo irentela ka baka la go sentse le metsi go finalize taba divorce ha ona banna bao ba kenyang Yabayo. Batho ba tlile for o tlo nna fela tje. mo le rekisa jwala mo hahao Ya, ke a rekisa tje. la rekisa vele motho Isani license mina ngiphume la singathengisi utshwala Ngizenzele mina bekumele ngiphile kanjani for abantwana. emzini wethu in community of property wisanele ubani leyo license uyabona ama-fraud awayenzayo so my sis wena o rekisa jwala mo ke batla understanda seo le rekisa jwala Ke ne ke rekisa ke iqalile ke le 1 2. ucala kanjani ilicense My brother, wait. iphumaphi ilicense yokuthengisa utshwala ke kopa le ska ba la idliwe indlu Mara sisi wena uhlala nobani la uhlala nabantwana Uhlala mos. nabantwana. Manje udayisa kanjani ibhiya ngoba uyazi ukuthi ibhiya you are not safe ma udayisa ibhiya. Kunamadoda azongena kunabotsotsi abangangena benza ngathi bazothenga ibhiya bona bengazelanga ibhiya. laba abalala la kulo muzi Abalali lana labantu laba. Yeah. Bahamba late. so o butsitse lavase o etsa jwang vele Hai nna ka nagana gore maybe o tlo ba o se safe for what. Nna ne ke etsetsa gore maybe ke gone o phila le bana baka. ha o sebetse my sis ke batla o tseba ntate lona le etsa jwang ska la wa support kanti le mali le engilethayo ule Ncane ayikho enough. incane ukwenzani ibhondi ngibhadele kuphelile ayikho enough kanjani so the time o dula le ntate Ngithi but kumele ngidle. oh Nabantwana baya esikoleni so So that's why ungenisa amadoda la endlini. abandoda la ngingenisayo angeni for mina ngithi ngiyachutha asuka Angena for- le ngivulile encane. eyakho ithaveni kanjani yona ukuthenga amadoda kuphela eyakho nje ithaveni amadoda amaclient wakho amadoda Ngena amadoda kuphela. Akuphi lamabhiya uyawumind ukuthi usibonise siwabone ukuthi wadayisa phi. Hayi sikhona isidingo sokuthi ngize nginibonise. sifuna ukubona ngithi phela ntlo e ke hao le ntate so le ena o na le right hore a bone ntho tse ding tse etsahalang ka hara ntlo ya hae gore o etsahalang so that le ena a tlo kgona ho bona gore ntho tse etsahalang hara jarata hae di shapo kapa jwang so that's why re batla gore wena o re bontshe dipia tsa hao le gore wa rekisa sa nnete na because of o kena Se ke mpontshe ntho yena o njweditse gore o tlo tla di di-camera tla mo. Hayi, Because anjwe- silana. And motho o mong- angimele ukuthi kusambise court kwamina na yena sekangizela wena la. sowuyenzisini Mina sokumele manje angibonise yena ukuthi kuyenzakalani. Angibhedi. Wena umlindile before ucabanga ungenisa amadoda la endlini. Angimlindanga naye nami bengamlindelanga ukuthi azaze kanje. so kusho uyavuma ukuthi uyafaka amadoda Uyavuma ukuthi uyafaka akunamabhiya. amadoda. okay wait eretse so my sis ha ko shebile nkare my sis Weekend lento leyo. wena ha o stock ha o tla Jersey Bioscope ha rona re le Jersey Bioscope a e fihlile Stock it during the week. o se kopotlolo bapala ka rona Ke etsa weekend That's ntho. my sister that's my sister yes nganibonisa enye into angayazi yeah kopa ngigcina ngiphenduka isitoka mina past 12 ebusuku eh ngaze ngazoma lapha ekhoneni ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngayithatha nayi ngaze ngashuta Une video. ngashuta okay kopa bonse ngashuta navas ke kopa re shebeng uyabona nanga Amapeni. pijama ngepinifa pijama ebusuku ngo12 Jala customer le Lantuka musi. icustomer le Jala my sis ke mang o wa dipitjama ne ke monna ka bo matlo Nei moto phambi kwegate ngo12. ubani lo akusuwe lo So Akusuwe lo emapeni akusuwe lo Sisi ngamabhamu shot yawani ebusuku kanti. icustomer Ipijama ne le customer lena inyorela phambi kwabantwana bami abantwana bakuphi ngaleso sikhathi abantwana bakuphi ngo 12 motho molo ke mang janong o wa dipholo le diwatwati dikoloi tse tsa hao ka nako ya bosiu ke motho Jona le utla le yona tlo reka so that day na 12 kamshot so wena wa stock kusho ufebelo wakho vele lo ufebelo wakho ngithi uchula ukuthi awusangifuni wa stock so ufebelo kwami phambi kwabantwana bami phambi kwabantwana bami basuke
endlini wena that time ufeba abantwana bakhona la Eh, boyenzani. sikhuluma ngaloko kubonakele. Wangibona mina na. wa tseba bothata ba maisisi ke nke mo bonitse re fihla ka gore o maka maisisi o leleme re fihlile mo ga o botsa wa re bontshe majwala wa qala wa phethizela no o so o jola ka di 12 o tlo go bana ba go beso bona bana ba o le safe cha bona high sharp bana ba ntate yena o itsetsa lo itulela ka monte divorce lona ha iso be finalized wena ba tutisa do o tswa ka 12 emele banna ka monte Ucoka ama-bum shot into esingazi-understand yini la manyana. ngo-12 Umntwana lo menayo. Umntwana lo menayo. Manga simntana kushuthi niyajola nalo muntu. shuthi bayajola Divorce leyo. Boyifunela na lento leyo. That time ujolo banibika khasi. Wangibona. bawujola wena baba Awukila mpona kai. azange wamchithela Ukila wena mpona kai. Ko court, liko court. eh Mina kumolisa ukuthi bengisamthanda ngiyakha. eh Ngoba yena akasebenze. Bebathe siyi2, omunye nomunye aphume. Mina ngathi foyiseke abantwana ngishiya yena. So ngijola kuphi? Ngiphumile ngayo kahle. maisisi wena wa ukena bo utswa ka body Ikhona into le ukuze icale lo divorce lo yangitshela ukuthi icale kanjani. Ngoba yaqala ngayo yabhiza ngithi ajola. Kwabe mina Manje wena sowujola ngoba kutheni? akusukuthi Manje ngijola wena ulibele uhluleka ukulinda le process ye-divorce iphela. but ke bengayenzela ukuthi ngijabulise plan yena. wena lovers ntho ke understand ngane awusilane ba ka go wa jola ke choice ai but sing ha ga jarata divorce ha iso finalized mo jarateng no go wrong because of ntwe nsentsane le ha o le mo now so if utlisa banna o tella abutio ene wena ha o latelle molao ke feel ntwe sentsane le ya lona but ha o qala o tlisa banna mona wena hantla ha o latelle molao o etsa wrong because of bana no wrong man Yena wayanilatela because na mo alingteng because akimlatela. of o jwetsa le ke bo makhelwane gore wena hantlantle wa febezela mo community o tla le bontate and which is something like that It's the camera. Ko strateng gore batho ba nkate. mara wena maisisi jwale ha o etsa bofebe ho na le bana Biza. Kathisa abantu bani? Mangutshela, ngakutshela kudala. Uzongistoka la. Mara lo muntu phela lo muntu ukwatile mama. Unconfronte kahle sikhulume lo ndaba le. Ubuzo Yes, ithu kahle bese Nali last born le. Angikholwa ukuthi wami lo mntwana. okabani. Angikholwa ukuthi wami lo mntwana. Ngihlala ngikutshele, yiyo into esise court. brother ha o kholwa re ke ngwana ha o jwang o sukila o chitela ka process ke ntho o etsa go wena o qetelo so sa hlola o no tshepa msadi wa go ngwana wa last bonus wa go batla o understand le di viewers tsa rona di mamela ska go ngolletsa Ona le maileng angala 3 months a tsamaya habo. O ngihle month a khutlile ko tlung. Mpa se dutse. Ene nkgono wa ka a ntjwetsa a re no. Na masoka thwang. O hana tshobutsa bana ba ka tlung. Kamutsa laba abayi2 ukhuluma nabo kahle isizulu esakubo. Lo wokugcina lo umkhulumisa isuthu. Ngaze ngambuza ukuthi why uthi differentiate. emangicala laba bayithu bakhulumisa isizulu Last born umkhulumisa isuthu. maisisi why last born we busa Because of lawyer ngithi ngikhuluma naye ngelanguage yakubo. Laba isikolo because of bafunda esikoleni samaZulu. That's why bengibakhulumisa isizulu. So wena ukuthi umntana kusuka kuyithatha black. Ngoba lo ingane ukufebe. Lo mntana loyo ngammitha before ngihamba ngiyovakasha kithi like. Yabo ukumamela indaba zabantu lo mamelana nabantu bakutshela ukuthi nokuthi yiko lo bakupha lo mcondo loyo. Ubufebe ngeke kubuyeke Zandi. Ubufebe ngeke kubuyeke Zandi. Ngiyenzile mistake angiphiki ngiyenzile but ukuthi umntana kusuka kho lapho unamanga. Yiphi ivumayo? Unamanga. Yokuphendula indlu house yiphi ivumayo? Eyomntwana. okay batho ba baholo mo re ka ilukisa my brother wena hantlantle for no lukisang taba tsa lona tsa divorce le bone go etsa jang after mo o check wa bona lovers ba lo nka ngwana di DNA o re ke wa hae o ga se wa hao after Ungampane vele yenze wena ama DNA once ngoba leyo ikhuluma ayikho. Mina umntana ngiyamazi ukuthi okabani. sisi ke wena na lento yakho ukuthi o tswe ka bo ma 12 o eme dipholo mo gate ngwetseng o tswe ka bo dishwa a manga maisisi Guys, lena na right to rang stock ekichilo mos. So bese azoba nesibindi sokuthi azanitshele nangomntana. Going through i-divorce ufune ithembe. Awuzithembi ngabantwana bakho. Nami ngeke ngiyithembe. Mawuzongenisa indoda. Makahambe kuzokusiza wena ke ukuthi uhambe yenze DNA. Nayibona attitude yakho. Yenza. Makahamba yenza ngithi akangithembi. Akangithembi manje sekwazi ukungstock wangibhaqa ngilo wangibhaqilwa ngasangithembi. ukukstoka vele okay mamela he o stockile nisi move sharp but ka baka la hore le yena o sa tshwetse bana ba ya tshwetse safety ya bana ba haemo le go etsa la eng o qetetse sa ema mo bana bo makhenese ba mo jwetsa mosadi wa o kena bana to cut the matter short makahamba yenza i-DNA test bese ke senze lento esenze ngami uzostopa wena ukufaka amadoda ngizostopa vele
akusuka ukuthi into vele bengizimele ngayo ukuthi kumele ngenzeni but yena angisafuni Ustopiswa yini ngoba ngikubhacile Sakaletha bathe TV abantwana bazothini babone TV ukuthi baba uneke manje lamadoda boyicabanga lethu boyicabanga abantwana baphathe wena mawungenisa amadoda lana uthi le ndoda lena eshiya umuzi wayo iphatheke kanjani edela umuzi kanjani bengicabanga ukuthi uzongistoka ngoba bengayicabanga uhlangana nommeli wami i-divorce le ngiyise court le ndaba ngizobanjwa ngoba usumuntu ozayo nje noma kanjani ngifazoza live time ya phone masendini imali abantwana uyafona athi sonenza lamasimba ngicabanga ukuthi abantu ngeke beze kithi Jozi Bioscope sizonihlasela nini nicabanga ukuthi abanandlela zokuwina banana jwalo hayi but naye akekho my mamela ufeka o na le care ya bana ba hae ene wa ipotsa gore bana ba hae ska ha mo bona a ema mo di gating ho tla etsala eng wa understand fela ing is not like kopila bana le batho ba wa bana ba robetse nje shuthi banokulala nokulala la endlini shuthi nala madoda anokulala la endlini ngiyatsamaya kibe namabhenteni wakho balele labantwana babemele utla safe o ka siya bana jwang motho mo ska o le motho mme o siya bana jwang ka mo ga ntlo wena o tswa ke batla go wena o make sure bana ba save o tswa jwang o siye bana mo atatile wena o tswa o sile bana warifu basale benzani ikhandlela la bachisa khona mangisayifuni ukukhuluma nami ngithini ngoba siyakuyeka nje ukuthi uyeke amadoda la ileyo ngishilo ukuthi anginandaba yena i-divorce ke uzokhona ukuphila life yakho mara nawe baba abantwana bakho mele ubatshele liko coach wabona ke ngibana aba safe ubani ke watsho kuna lutho yena nini mama uya understand ukuthi njengoba senizitholele kaso ningakwazi ukunginceda ukuthi i-divorce le ngiyenze ukuthi ibe fast akaphume la mina ngizozigadela abantwana bami uyahluleka obvious izohamba ngesimthetho mara uya understand lo muntu ukuthi you are mamela uya understand ukuthi you are going to yizwa mama ngiguy advice ongayazi uthatha imoto zakho uthatha indlu anginakuthi usakwi-divorce wena ufeba khona yena akanandaba yambona yaza kanandaba lo muntu akanandaba akafuni akanandaba lo muntu maka wena umuntu wami ngoba ubhizi nge-divorce and uyabona siyashuda wena la ngantantlo ulela mashera buphe uzothatha imoto uthatha indlu mamela angithi uyabona sine evidence la ubaba une evidence yokuthi wena bomchithela during i-divorce process yazi ngikutshele mamela into ongayazi uzophuma ngepenti nalamazaza la ekhaya le moto ocabanga ukuthi uzoyithola ngeke uyithole because you are going through i-divorce and wena during that process kunezinto ozenzayo ezwrong according to umthetho ke ngoba umthetho ngathi awazi uzophuma nalezaza nepenti kuphela la ekhaya ene hana taba hlela va so usoki nami nginabantwana khona la umthetho uzokusolva wena I don't my know sis wena hauna taba akunandaba hauna taba ke ubona akunandaba motho omolo hore ke ubona hore hauna taba court futhi bawuceda uze nayo nase court ngimele my brother hanyane o bontsha gona taba o shapo whosoever le ko court ba tlo ibona footage ena o wena o mada o snang taba ya o tshilwa gona taba hona bothatha since o sna taba hona bothatha mama hona bothatha as long as ko court ba tlo bona wena hona taba le safety ya bana ba ha o ntwa pele aine ha o hlompile molao wa go sentsane le tlo finalize di divorce o so o iketsetsa maithandela nje o ema ka dipholo ka montle o iketsetsa marata hao but since o sna taba hona taba but ntwe ke ratang kore le mapoitsa tlo bona re man ko court re Jozi Bioscope ya gona o thusa ntate obani wena ha onke responsibility for the actions sa hao ene ha re bua le wena ona taba bizile msizeni ofa OC uwakula mama msizeni nami nginawo ama right ngiyazi ukuthi ngizowenzana ekugcineni waku yes kiyona kipikoko wakula mara akunandaba umhlaba mase ukushayile ne sokunceda siJozi Bioscope ungakulibali ukuthi usibhalele nyeke uze ngoba uyagula sisa my ngithi brother ngicela sambe Uyagula. nesinyanyisa Yeah, simlayide lana sigcina Bye-bye. sosivulele mutlwele awuzosibona nawe dideko awuna pilo mara man and uyazi ukuthi senama witness amaningi lo wa uno unyala uthi ba ha already witness wakhe futhi unyaletse nguthi ba ha already a re tsamaye no lovers waisi motho moholo ai man OC a compose something tata ne ke batla o question o so hano monyala ne le motho interested le nyalong la lona mara a le hlompha mara nna ke tsebo re ke bonang mara inkinga ila yazi masithandweni masithandweni abantu bayakwazi uku-act plus usebenza grand uyabona uyabona and nawe uyambona uyathola ulanda imali la but and balokhu bangikhuza yazi nabangani beke bakukhuza mara asitshelana into yakho uzozilungisela uyathola ngitshela ukuthi umuntu and uyambona khona manje
akanandaba uzibambe nefika akazisoli yena. Hi, Hana. Ko ga bontshe remorse. That's why ko botsa gore mara wena ha no mo shebile ne le motho o bontshang lerato la atch. Hey, wait ke eng guys? Ke a bona go tseba ke eng ane la bona go etsala eng hey guys re fihlile mona. Abuti wa tshora ba so fanela se divorce le msadi wa hae pate guys itse re fihla mo msadi hana taba le safety ya bana hana taba go etsalang hana taba ga latelle melao ya divorce but rona re le Jozi Bioscope re tlo thusa abuti gore anke footage ena a isele ko court gore a sebedise o tlo sebedisa this whole video re mshutang yona no abe anke le that video a shootileng hane a etsa a bona OC a le ka montla dipholong and stuff so that a tlo gona go itse ke eng ba bontsha motho o irresponsible ha responsible for the actions tsa hae and o tshwela le safety ya bana ba hae bathong wa tsane ke kopa ga o tseba o mo hae ha o ready for nyala ha o ready for ntse ha o ready for commit o skebe wa nyala le motho unlike o bapale ka yena so wa understand because of o sin topile ha bontshe so ga bontshe next ntho e tshong fela go wa tseba keng my brother ha re divorce o salang re tlo share nna le wena ke a le rata ka o fela le wena ifuna le mathatsa tshwanang la buti o ska le bala fela go email la ko Jozi Bioscope.co.za ke a le rata ka o fela guys I'll see you in the next episode yes baby